Mwaka mwema tena kwa kila mmoja. Kipekee mwaka mwema kwa wamama wa La Source. Mubarikiwe, tulipokea envelope enfant Jésus. Walaike na ninyi kipekee mubarikiwe. Mbona mwitike walaike? Tulipokea chakula yenu tukaikula. Bwana asifiwe. Siku ya leo ingelikuwa tu siku ya kuendelea kushukuru Mungu. Siku ya kusifu Mungu. Maana Mungu ametuneemisha kuingia kwa mwaka mpya. Lakini pia siku ya leo tutaikamata kwa muda ya kuingia ndani ya mwaka mpya tena. Tunajua si wote walikuwa kwa Reveillon. Lakini itakuwa pia muda ambao tutaombea mwaka huu, kila mmoja aweke vyote vya hii mwaka ndani ya mikono ya Mungu. Na maombi yangu mwaka hii ingelikuwa mwaka ya amani kwako, mwaka ya amani ndani ya nchi yetu. Maombi yangu mwaka huu Mungu akupe afya njema kiroho, akupe afya njema kimwili, akupe afya njema kipesa. Yani afungue milango kimuujiza. Mwaka huu Mungu autofautishe na mwaka jana. Kwa wale ambao walilia mwaka jana, mwaka huu Mungu awafariji, Mungu awape kicheko, na wao wapate kushuhudia makuu ya Mungu tena. Kwa kweli mnajua tuko katika muda mzito ndani ya nchi yetu. Ni miaka sasa karibu 13 tuhesabu, nchi iko katika vita tu. Na ni kweli tunachoka na vita. Tunachoka na vita, na vita imeacha wengi wanalia, wengi wanapoteza ndugu zao. Vita imeacha wengi umaskini na ingia. Vita imeharibu vitu vingi sana. Lakini kwa hao wote tuseme pole sana kwa yote walikutana nayo mwaka jana. Na ujipe matumaini, maana Mungu anabaki Mungu tu. Kila kitu kina wakati wake. Hata hivyo shida zilikuwa, lakini hatuwezi kosa kusema asante kwa Mungu, sababu pia tuliona mkono wa Mungu. Tuliona makuu ya Mungu. Ndio maana kwa jina ya baraza ya wazee ninasema asante kwa kanisa lote. Muko watu ya ajabu, watu ya La Source. Nikiona kazi mnayofanya hapa kwa La Source, ninaona hata mbingu zinafurahi kabisa. Unajua hata wakati umekuwa mzito, lakini mumemjengea Mungu jengo ya ajabu sana. Na mungali mnamjengea Mungu ya ajabu sana. Na lile ambalo ninaweza sema kwenu, kadiri mko na mjengea Mungu, na Mungu na abajengei. Na abajengei. Unaona kanisa na ngaa. Ukitoka nje unaingia ndani, kanisa yetu inaanza ngaa. Na ninyi ndio mnaingarisha. Gisi mko naangarisha nyumba ya Mungu, na Mungu angarishe maisha yenu na yenu. Hii ndiyo maombi ninayo kwenu kabisa. Yaani Mungu afanye kitu ndani ya maisha kila mmoja, na asikie kweli Mungu ni pamoja nami. Mwaka huu tayari tumeeleza somo letu, na tumeeleza text ama kitabu cha tutakachotembea nacho ni kutoka Isaya sura 40, ile mstari ya 31. Hii ndiyo verse tutatembea nayo mwaka huu, Isaya 40, verse ya 31. Acha nisome katika jina la Yesu Kristo. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Amen.
Na hapa tulisema teme yetu ama mada yetu ya mwaka inasema kama tai nitaruka juu zaidi. Mimi kama tai nitaruka juu zaidi. Hii verse nimesoma ni maneno Mungu alikuwa akiongea na taifa lake la Israeli kupitia nabii Isaya. Isaya ni katika manabii ambao waliongea mingi sana kwa habari za kuja ya Masia, yaani mkombozi. Na Israeli walikuwa katika hali ngumu. Kumbuka siku zimepita tumeieleza na acha nirudilie tena. Israeli ilikuwa imegawanyika mara pili. Kumekuwa Israeli ya juu, kaskazini ndio nord, na kumekuwa Israeli ya sud, ambayo ilikuwa ni kabila ya Yuda, na ikiwa na mji mkubwa Yerusalemu. Lakini sasa magawanyiko hii ilitia katika hali ya udhaifu, kiasi nchi jirani zikatamani kuwashambulia kila wakati ili wawanyanganye nguvu zao, ili wawapore mali yao, ili hata wabebe watu yao wenye akili wawatawale. Hali hii ambayo Israeli ilipitia, nikisema kipande ya Yuda, haijakuwa mbali sana na hii hali tuko naishi leo Mkongo. Unajua Kongo ni nchi ambayo ni kubwa, lakini kadiri iko na katika. Sababu leo Ruchuru, Lubero, Masisi, Nyiragongo, sijui na wapi tena, zile resete hazifike tena hapa. Inaregeza, nguvu zinapunguka. Yaani mtu akigawanyika, hata jamaa ikigawanyika, nguvu zinapunguka. Kwa sababu magawanyiko kila mara inaleta madhaifu. Na Israeli, ama niseme kabila ya Yuda, walikuwa katika hali ambayo mataifa jirani iliwawinda sasa. Kwa sababu waliwaona hawana nguvu. Na wao katika mtetemeko, katika uoga, katika kukosa matumaini, walibaki wakimulilia Mungu. Kwa sababu kila mara Israeli alikuwa akikosea Mungu, pigo la Mungu ilikuwa ni kumachilia kwanza wambebe gisi wanataka. Lakini Israeli mateso ilipozidi, alikumbuka tena na kumrudilia Mungu. Na hapa katika ile hali ya udhaifu, hali ya kukosa matumaini, Israeli hajui afanye nini. Mungu anatuma Isaya kwenda sema na taifa langu. Ukisoma Isaya 40 ile mstari ya kwanza na kuendelea, inaanza sema, na pale nakumbuka mahubiri inosari ubiri siku ilipita, anaanza ambia Yerusalemu, sema tu basi, furahi, farijika, maana siku yako inakaribia nzuri. Na ukiendelea mistari ingine, sawa mstari ya 9 kwa ile Isaya 40, anamwambia hata Israeli, Sayuni, Yerusalemu, panda juu ya mulima, anza paza sauti, utangaze ushindi wako, maana umeshinda tayari. Unajua Israeli walikuwa na tabia, kama ni kupasha habari, nadhani walikuwa hawana matelevizio kwa ile wakati, hawana maradio. Iliomba mjumbe apande juu ya mnara au apande juu ya mlima, na hapa atangaze sasa, ili asikike na watu wote. Na Isaya kaanza pasha habari sasa kwa wana wa Israeli. Na ukiendelea vizuri, hata Biblia nasema, sema na tasa, mama asiyezaa aanze kupanua nyumba yake
kwa sababu sasa atakosa mahali ya kuweka watoto wake. Yaani anaweka matumaini ndani ya Israeli, kuwaonyesha kama mkisubiri huyu mkombozi anayefika, mambo yatabadilika. Yaani yule tasa ambaye hana matumaini, tasa ambaye hakuna kitu ya kufikiria, na yeye anaambiliwa, panua nyumba yako sasa, weka chumba, tayarisha vitanda, maana utazaa na utapata watoto wengi. Na kule kwa mstari ya 31 anaendelea kusema, mkingojea kwa matumaini, mkisubiri, mtakuwa kama tai, hata tai ambayo inaruka, na hairuke tu chini chini, lakini inaruka juu. Na hapa kuna mafundisho mengi, kwa sababu pale niliwaambia siku moja kitabu cha Isaya, unapokisoma na kukitafsiri, ujue kama kuna mambo ambayo yamepita, kuna mambo ambayo waliishi, kuna mambo ambayo yatafikaka kule mbele pia. Yaani Israel, hata Biblia inasema alikuja kwao, lakini walio wake hawakumtambua. Akaendea mataifa, ndio sisi kanisa. Haijasemeka kama Mungu ametupilia Israeli, kwa sababu Mungu anasema mahali pamoja, siwezi kukutupa nje. Maana mama wa kunyonyesha hawezi tupa mtoto yake. Hii ni jambo liko ndani pia ya unabii ya Israeli ya mwisho. Siku Israeli itakusanywa tena na kupata neema ya mwisho, kwa sababu walikosa hii neema ya Masia. Alors, Biblia inatuonyesha kama hiyo siku pia atafananishwa na tai, ikiwa macho yake anasubiri na anangoja kwa makini. Atakuwa sawa tai ambaye anaruka juu na kuponyoka mtego. Yaani hata na sisi katika hali tunayoishi, tunapofananishwa na tai na tukisema nitaruka juu zaidi kama tai, inamaanisha pia kama hata mitego ya shetani ambayo amenitega mimi, Mungu atanirukisha kama tai, kwa sababu nitapanda juu na shetani hata niona, na shetani hata nigusa, maana nimepanda juu. Haleluya. Tai ni ndege, lakini ndege hii ni tofauti na ndege zingine. Tunaweza sema ndege hii Mungu aliumba kipekee. Unajua, unaposoma Biblia katika Mezali sura 16 mstari ya 4, Mezali nasema Mungu aliumba kila kitu na shabaha yake, na anaongeza hata na wabaya amewaumba juu ya hukumu. Na kila ndege ambayo Mungu aliumba, kila kitu Mungu aliumba kina maana yake. Tulitembelea jamaa moja siku moja hapa Mbirere, mwai karibu Bonane tu, na nikasikia vijana wako naongea kabisa, sema lakini Mungu aliumbaka vitu vimwa venye haviko bien, labda shetani nali msaidiaka kwavyo. Tulikuwaka na Inosa, nikamwambia sawa kitu gani? Sawa kihere pasteur. Eske kihere Mungu ndio aliumbaka akyo? Ya, nikaona pole vinamutesa kabisa. Yaani Mungu chochote alichoumba kina maana, na kihere nacho Mungu akiumba anajua kwa nini. Yaani Mungu ni wa ajabu, kila alichoumba kina maana yake, kina maana yake. Na anaumba tai ili atufundishe mambo mengi. Na mwaka huu tutafundishwa mengi kuhusu ndege hii ya tai. Amen. Amen. Ya tai. Yaani usiweke mutai kitu kingine. Kama ba magicien wanatumia tai, mimi sijui.
Kama wachawi wanatumia tai, mimi sijui. Lakini mimi kile ninachojua, Mungu ameumba tai ili nayo tufundishe zaidi. Amen. So mtu asikia anaona kale kafoto ka tai, asema hii neno inatokea tena wapi? Leo tutajifunza maneno 5 tu, karibu turudilie yale ambayo tulianza gusia ile siku ya kutosha kwa maisha ya tai. Tai ya kwanza ni ndege ambayo inaruka haraka zaidi. Kwa Kifaransa wanasema un oiseau au vol rapide. Yaani ukifika Ulaya, ukifika nchi zingine, kuna kuwaka matren, hata hizi maavion zote ni avion, lakini zinapishana vitesi. Zinapishana vitesi. Na tai ni mmoja wa ndege ambao anajitofautisha kwa vitesi yake ya kuruka. Ni kusema tai ikiruka, ni sawa fize kabisa. Ni sawa fize kabisa. Na maombi yetu mwaka huu la Source, tuliongea kama si mwaka tena ya udhaifu. Wadhaifu ndani ya kazi ya Mungu batuhurumie. Tuko mwaka ya vitese sasa ya kazi ya Mungu. Kama jana tulitumika, lakini tunataka tutumike tena zaidi hii mwaka. Ni vile tunataka sasa. Kama tai, na mwenye hata tembea kama tai, atawakia sawa ndege gani? Kishororo. Muko na majina ninyi. Yaani Mungu atuneemishe mwaka huu, tujipange vizuri ndani ya kazi ya Mungu. Sababu muda si mrefu. Unajua Yesu, wakati unasoma Biblia ndani ya Injili ya Yohana sura 9, pale kwa mstari ya 4, anasema imepasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadumu mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ukienda mu Biblia tena, Mathayo sura 12, tangu ile mstari ya 1, kuna parabole. Kuna habari ya patron ambaye alikuwa na recruiter watu, anaangaje watu waende wamtumikie ndani ya shamba yake ya vinye. Biblia inatuambia, usema mstari ya 3, ilipoenea saa 3 akakuta babiana kama ni mubirere sawa hapa tu. Mungu nafanya nini? Ase hatuna kazi vie. Ase niwape kazi, ase tupatie kazi. Mwende mshamba yangu, mwende mtumike, magharibi nitawalipa. Inapoenea saa 6, mstari ya 4 verse, anawaambia wengine, anakuta wengine, na nyie mko vya wapi hapa? Ase no, na sie tunakosa vya kufanya. Mwende na nyie mshamba yangu, nitawalipa magharibi. Saa 9 wengine nao vile vile. Biblia inasema hata ilipofika saa 11 akakuta wengine. Akawaambia, na ninyi mnafanya nini? Hatuna vya kufanya patron. Mwende mshamba nitawalipa. Biblia inatuambia hawa saa ya 11 wao walikuwa wa mwisho ya kurekrite. Maana baada yao bwana ya kazi alirudi, akaanza lipa watu mshahara. Sisi kanisa tunalinganishwa na wale wa 11e heure. Tunalinganishwa na wale watu ya saa 11. Labda ningelisema, lakini Biblia haiko ndio inasema. Labda wakina Abrahamu ndio walikuwa rekrite maneve. Labda mwingine nani? Elia nabo kama ni ba midi. Kama basakenda sijui ni ba Paulo.
Sie njoba saa 11 Bwana amefika sasa. Anasema waimbaji, munafanya nini sasa? Hatuna vya kufanya, mwende muluado. Na mimi nitawalipa mimi Bwana. Anakutana wengine wa mama, na nyie mko vya wapi? Mwende mla trompete na nyie. Muvinye yangu, mulipe, mutumike, nitawalipa. Yaani mjue kama tuna muda kidogo sasa. Maana itakuwa muda kidogo mwenye kazi anarudi sasa. Ndio maana mafundisho haya pia yanaficha ndani habari za kujitayarisha na kungojea bwana harusi sasa. Yaani kama tai tunahitaji pia kuruka haraka, tukijua kama muda sasa si mwingi tena. Wakati imekuwa kidogo sasa. Kanisa tuamuke. Asiyetumika atumike sasa. Kama ningeliuliza humu kila mmoja, unafanyaka nini humu? Vamwa sasa nafikaka tu papa. Unafikaka ye. So tu kanisa basi wanasema dimanche mtu aende mkanisa. Hii mwaka kila mtu angelianza fikiri. Bwana ya kazi ameniweka wapi? Ameniweka wapi? Nilihuzunika sana wakati ninapata ushuhuda. Tulienda zika huyu ndugu yetu Joachim Banyene kule Kibati. Wakati tunamuzika na ninapatia president wa diakona parole. Alieleza ushuhuda akasema, huyu ndugu kuna majuma mawili alikuwa ameniona na kanieleza, Mungu amenipa kazi na sasa ninataka hii 2025 nianze kutumikia Mungu, na kazi nitamtumikia Mungu kule kumawese, kule kumadushe, busafi ya kanisa. Kumbe Mungu naye iko na mubeba. Lakini napendaka Mungu ile nia yake ndio anahesabia deja. Sasa uongali unapumua, hakuna hata kenye uko nafikiri. Tai ni ndege ambayo inaruka kwa haraka. La source, tuwe wa Kristo ambao na sisi tutaanza ruka kwa haraka. Hapana bishosho. Bishosho. Somo la pili. Tai ni ndege ambayo ina macho, lakini macho yake ni tofauti na macho mengine. Ina macho inapenya. Ndio Kiswahili ile. Inapenya. Tai inapanda juu, lakini hata kule kwenye lipanda inaweza ona chakula yake yenye iko chini. Na ikiona haitaiachilia, itaikimbilia hata mpaka inaigusa na inaibeba. Hata ni kwa kilometre ngapi, tai macho yake inaona. Na kwa vitesa navyo, hata ni kuku iko pale atakuwa amesha inasa. La source, mwaka huu Mungu atupe macho ambayo inaweza ona tofauti na macho ya watu wengine. Mungu atufungulie macho ya kuona hii ni mazuri, hii ni mabaya. Hatuko tena miaka ya kukwana ulizana kusema, mchungaji, kukulewa, kukunywa pombe ni zambi au haiko zambi? Yaani tuwe na macho ambayo inaweza anza sema hiki ni zambi na hiki ni kizuri. Macho ifunguke sasa. Macho ifunguke sasa. Si tunaanza kwa naogopa kwenda kumafete zenu za mandoa. Munaambia mtu aseme mchungaji ndio ataombea ndoa, chakula ndoa. Uko naona hapa kile kitu cha patapata hivi. La source.
Mungu atufungue macho tuanze ona hiki ni kizuri na hiki ni kibaya. Hiki ni kibaya. Yaani tufikie hatua ambayo macho yetu ifunguke. Macho yetu ifunguke. Na nikisema macho ifunguke, ni kutaka kusema pia hata katika shida tunazoishi leo, Mungu atuneemishe. Macho yetu isibakilie mwa hii vita yenye tuko naishi leo. Macho yetu isibakilie mwa hii magonjwa yenye uko naishi leo. Macho yako isibakilie mwa hii umaskini, ushomere uko ndani. Lakini Mungu akupe neema sasa uanze ona zaidi hata ya ile mateso nayopitia. Sindi pale Paulo atasema kwa Warumi sura 8 ile mstari ya 18. Anawaambia, anasema, kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Yaani siwezi kukataa Mungu leo sababu ya shida niko nazo leo, nipoteze ile furaha ambayo ananiwekea kule mbele. Maana ninajua nikiwa mshindi nitapata zaidi. Ndio maana hata katika majaribu, hata katika vitisho tutakutana nayo, lakini tusibakie macho yetu pale, tuone Mungu ambaye anaweza badilisha mambo tena. Unajua shida zikiwa mingi, kuna wakati mtu anaanza kuzania Mungu amemuacha. Lakini Mungu hajatuacha na Mungu hatatuacha. Ni hapa Mungu akaambia Isaya, uambie hawa wa Israeli. Katika ile Isaya 40 tu, anasema kama uambie, kama uanze panda juu ya mlima, wapaze sauti, watangaze ushindi wao. Lakini tutatangazaje ushindi Bwana Mungu na tungali mshida? Ile ndio Mungu anaonaka. Yaani Mungu anaonaka mtu yuko tasa hana mtoto, lakini Mungu alishaanza na watoto yake. Na hii ndiyo imani. Ndani ya Ibrania sura 11 nasemeka ile mstari ya kwanza, imani ni mambo ambayo yaani unayaona imekuwa tayari na japo ingaliki kule mbele. Hii ndiyo imani. Na hakuna Mkristo mzuri bila kuwa Mkristo wa imani. Maana ukikosa imani, shida zitafika, unafifiria mshida. Lakini ukiwa na imani utajua kama hata ninapigwa vita leo, kesho mambo itabadilika. Leo wakucheke, lakini kesho watakuomba conseil. Kesho watakuomba nimero ya telefoni. Si tuko humu, kwa mwenye hawajua wake na nimero za mwenzao. Kwa mwenye haombe wake na nimero ya telefoni. Lakini usubiri, chunga tu kale kitu kako kale ka telefoni. Kuko tu siku mwa watakuombaka na weye nimero. Lakini wanadamu ni wanafiki sana. Sana. Uko nabo pale habakuombe nimero. Saa hii tu wakisema unageuka gouverneur. Berger, nipe nimero ya Berger, niseme kwa. Anza muomba audience angali pale. Muko naikana na ba gouverneur bila kujua. Munaikana na ba ministre bila kujua. Munangojea tu. Ni sababu hamuna imani. Macho yetu Mungu ayafungue yaanze ona mbali. Yaanze ona mbali. Yaani mtu akwe naona niko na huyu, lakini huyu Mungu alishamutia mo kitu. Haleluya. Somo ya 3 ambayo tunaweza kupata pia kwa habari za tai. Tai ni ndege ya ajabu, ina akili. Kwa sababu tai inakuwa na jisekirize na inasekirize watoto wake. Ndio maana tai chicha yake, tai hawezi jenga chicha yake hapa
kwenye watoto wa Ekodime watakuwa nafikia. Tai anaweka chicha yake, kama ningeita vile, juu zaidi katika miamba. Katika miamba. Hatuna miamba huko kusema tufasiriane hayo mzuri. Labda tuseme yeye angelienda iweka kule kumlima Karisimbi, mwa ile milima ya kule kabisa, mwa ile miamba, ndio mule anatengeneza kikao, mule anatengeneza jengo yake, kusudi chochote kibaya, nyama mbaya ambayo naweza shambulia vitoto vyake, ama kipumuzika wasimshambulie, awe mbali nao. Awe mbali nao. La Source, mwaka huu tujifunze na sisi tutajificha wapi? Tutaficha mali yetu wapi? Tutaficha jamaa zetu wapi? Biblia inatuambia mwamba wa kweli ni nani? Ni Yesu. Haleluya. Yaani kila Mkristo ajifunze kujificha ndani ya. Mnajua kama chawi hizi siku washajimultiplier. Na ukizubaa bana kumeza tu. Bana kukula bien. Yaani siku hizi uko naona majamaa zinashambuliwa ya ajabu. Za ajabu. Uko napita hapa Mulonge, unarudia nyuma Karuho, unaenda huku. Yaani shetani amejifunza mbinu za ajabu. Za ajabu. Unajua kuna vita munakutanaka nayo mu maisha. Unazania ni vita ya kawaida, kumbe ulimwengu wa giza ilifanya kazi. Hata mu mambo ya kazi zako za mikono, hata mu mambo ya mabiro. Ulikuwa bien na chef, unafika tu vyote vimegeuka, vyote vimebadilika. Tangu sasa tuanze kuficha kazi zetu hata ndani ya Yesu. Tufiche maisha yetu ndani ya Yesu, ili adui akifika, mchawi akifanya shimi zake, akiingia kulimwengu yake ya kuzimu, anapokutafuta akutana pambane na Yesu. Maana wewe umejificha ndani. Haleluya. Ya ine ambayo tunaweza sema itusaidie kuelewa tena somo letu. Tai ni ndege ambayo ina tabia yake ya kipekee ingine ya ajabu. Unajua tai wakati ya zoruba ama ya mpepeo mkali, vent impétueux, orage, ile wakati tai haibaji yake kimya. Wakati mpepeo mkali unakuja, tai naye anakamata njia yake, anapanda juu, anabambana na mpepeo mkali mpaka pande juu yake tena. Haleluya. Mudunia sifundishe geography. Ima mpepeo hii inakuwa ni hapa yulu yulu, lakini unaweza panda juu, unakuwa juu yayo. Unakuwa juu yayo. Na tai ndio vile anafanyaka. Yaani tai wakati mpepeo mkali unafika, anapanda, lakini kupanda iko napigana nayo sasa. Iko napigana nayo. Wa Kristo, jaribu ikifika tubambane nayo. Byakulia habimo. Hii mwaka byakulia habimo. Jaribu inafika tunabambana. Sama tuko tai. Tumepewa mabawa ambayo inaturuhusu kubambana na jaribu. Kubambana na jaribu. Utasema mchungaji pale hatuelewane. Mbona Yohana Mbatizaji wakati anaingia mprizo, si alikuwa kadume kabisa ya imani, akaanza sema mwende mwambie ule bwana mwenye alifika, eske ye njo nilisemaka tafikaka au tungojeye?
Jaribu haikwako revera. Jaribu haikwako bishop. Haikwako mkristo simple. Lakini dawa ya jaribu ni kuwa sawa tai na kubambana nayo. Unajua tai mwingine mafundisho iko ndani yake. Tai ye wakati ile inafika kari mpepeo. Yeye kwake na kwaka sawa okazio tena ya karaha sasa hii iko na pepea mwa ile mpepeo ya makali. Yaani yenye ngelikuwa kwake shida anaifanya kuwa sasa inamurahisisha ile safari yake. Yaani ndio anaanza msukuma. Inaonaka bakapitene kumashua kama zoruba iko natokea huko Rwanda. Na anabebaka mashua tu kisi iko na mubeba sasa. Na sisi kama tai kuna majaribu inaweza fika, lakini ni ya kutupandisha juu tena. Ya kutupa kiwango kingine cha zaidi. Yaani ili tutoke mahali tulipo tuwe juu. Kumbuka Yusufu kama hangelijaribiwaka, angelikuwaka premier ministre. Wana wa Israeli hawangelipita mu desert, wangelifika Kanani. Kama uko mu desert yako ujue kama Kanana iko mbele. Kama uko mu prison yako ujue kama kesho Farao iko na kungojea. Farao iko nataka kukuitisha uanze kitu kipya. Nimalize na ya mwisho basi, sababu ni mafundisho ya mwaka mzima. Tai sawa vile tunaongea ina haraka, lakini pia ni kazie inapandaka juu sana. Juu sana. Na kupanda juu yake sana inamrahisisha kukontrole kila kitu. Mwenye kuwa juu anaweza kontrole. Tuko na kwa naona hii manyumba maetage. Unajenga pembeni, mwenzako anakujengea etage ya yulu. Uko napiga busambaza wako buwili wa usiku. Yeko na kusurveiller. Mewe hawezi musurveiller. Wa Kristo. Kama tai tutoke chini. Tupande juu. Basi tu kontrole. Lakini siendo tu ba kontrole. Sasa unajua kupanda juu. Hawezi panda juu na una mizigo. Huwezi panda juu na una mizigo. Hautaweza. Utapima utaanguka. Ndio maana Biblia inatuambia mizigo mizito yote muiache. Muiache. Sini ile sasa Yesu anasema wakati anaambia wanafunzi wake, anawaambia na wale wengine wote, acheni mizigo mizito kwangu na muje sasa. Muje sasa mupumzike. Wapendwa, kama ungali na mizigo mizito, uitue hapa. Usianze mwaka na mizigo. Hautaweza ruka. Tutaruka wona bakia. Mizigo mizito, hata ile siku parapanda Italia. Hakuna mwenye atapanda juu na mizigo mizito. Maana kwa parapanda itakapolia. Kufumba na kufumbua. Tutakuwa tulishaenda. Wolisha bakia. Donc ile siku hakuna kukamatisha mwenyewe kupatalo. Soba nasema kufumba na kufumbua. Unashituka tu bikwaye. Balisha enda balisha. Mizigo nayo uitue hapa. Na mizigo ndio zambi. Maisha machafu. Ungali na kairizi na ukwe mulasusa pana. Haiwezekani hili. Tutaanza tia testere kule ya mairizi. Tulishakuwa na chumba ya maombi ya ajabu huku. Ni testere. Yani testere ya ajabu. Usienezi kuta siku moja hapa. We peke ndio unaanza jireta hapa. Unaanza vireta hapa. Tulishakuwa na testere. Haleluya.
Hii mwaka tuko na tester. Scanner. Scanner, ndio terme ya bien. Mungu atubariki. Amen. Aya. Nilisema tuombe mwaka hii. Usimame. Uweke hii mwaka ndani ya mikono ya Mungu. Chunga mali yako ndani ya Yesu. Chunga jamaa yako ndani ya Yesu. Chunga chochote unacho, huduma yako ndani ya Yesu. Niko chini ya mwamba. Oh, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini. Paza sauti kwa maneno mawili. Ujifiche ndani ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Ficha huduma yako ndani ya Yesu Kristo. Ficha jamaa yako ndani ya Yesu Kristo. Ficha kazi yako ndani ya Yesu Kristo. Ficha mali yako ndani ya Yesu Kristo. Mawindo ni makali, lakini Yesu anabaki mwamba. Haleluya, Yesu Kristo. Asante Mungu Baba kwa neema tunayo. Ficha wana wako Baba. Mwaka huu 2025 ufanye mwaka tofauti. Ulinzi na ukingo wako uwe nasi katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu. Haleluya. Haleluya.